Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Ngororero mu murenge wa Gatumba umukuru w'umudugudu na gitifu w'akagari bakurikiranweho ikirego cyo kurya amafaranga angana n'ibihumbi 55 by'amafaranga y'u Rwanda abaturage babahaye y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo bazabishyure mituweli de sante. Abaturage batatu barembeye mu rugo, umwe yitabye Imana kubera kujya kwa muganga nabone ubuvuzi kubera ko ngo atishyuye ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe uyu nguyu gitifu n'uyu mukuru w'umudugudu bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo kurya amafaranga y'abaturage angana n'ibihumbi 555 by'amafaranga y'u Rwanda, dore ko bireguye bavuga yuko aya mafaranga bagiye kuyishyura bagasanga mituweli yarazamutse yarahenze, bituma rero batayatanga. Bakavuga yuko bari bategereje kubwira abaturage ngo bazayongere. Abaturage bavuga yuko amafaranga maze igihe kinini cyane yarajyanywe hano ku kagari, bavuga yuko yakusanyijwe mu rwego rw'umudugudu ndetse bikarangira umukuru w'umudugudu ayajyanye ku kagari ari menshi cyane. Ubwo bagiye bayakusanya rero ntago ibijyanye n'imihindagurikire y'ibyiciro byari byagatangiye, ahubwo bivuze ngo amafaranga bafashe kera bashakaga kuyarya abaturage, dore ko bamwe mu baturage n'ubundi bajyaga kwa muganga ari uko barembye, ubundi bafite ahantu bivurizaga prive. Niyo mpamvu aya mafaranga uyu gitifu w'akagari n'umudugudu aya mafaranga bayariye. Birababaje kandi biteye agahinda, abaturage bamwe barembeye mu rugo, umwe yitabye Imana. Ibi byatumye abaturage benshi bavuga yuko bano n'umuyobozi ari inyamaswa n'umukuru w'umudugudu gufata amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza abaturage bakayarya. Rwose iryo ni ikosa bakoze rikomeye cyane, rero bahanwa bikomeye cyane kandi bishyure n'amafaranga bahawe bayasubize abaturage, biyongere bishyurire ubwisungane mu kwivuza vuba na bwangu. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryavuze yuko bagiye bagiye kubafunga by'agateganyo bakorwaho iperereza kugira ngo bamenye neza koko nimba amafaranga barayariye, icyaha nikibahama baraza gukatirwa, icyaha kitabahama baraza kurekurwa basubire muri sosiyete nyarwanda. Abaturage bashimiye ubugenzacyaha RIB bw'akarere ka Ngororero, bavuga yuko RIB ihorana murare kandi RIB ibatabarira ku gihe, dore ko RIB buri gihe ngo iyo hagize ikibazo kiba ihita iza bwihuse na bwango. Nanone mu karere ka Ngororero rero hari indi nkuru y'incamugongo iri kumvikana yo y'umwana w'imyaka 15 y'amavuko waje kwitaba Imana kuri iki gicamunsi ku itariki zisanga 22 z'ukwezi kwa 4 2026. Uyu mwana rero bamusanze munsi w'umukingo yitabye Imana, dore ko yishwe urupfu rubi cyane. Abamwishe maginganga ntago baramenyekana, ariko uyu mwana umurambo we bawujyanye kugeza amagingo aya ngaya. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu mwana mutonya cyane w'imyaka 15 bishe, bakahita bamuzana no munsi w'umukingo bakamushyiraho amashara kugira ngo bayobye iperereza. Amagingo aya ngaya rero abaturage bari mu gahinda n'amarira, byahamuye benshi, bamwe barwara imitima. Ishami ry'ubugenzacyaha ryavuze yuko ku bufatanye n'amakuru abaturage batanze abishe uno mwana bari buze gufatwa bagatabwa muri yombi. Ngaho nguko rero nibaza kumufata ndaza kubibamenyesha, ndetse nagira indi mpinduka iza kubaho ndaza kubibamenyesha. Hano amakuru menshi twagiye duhura nayo. Reka rero amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka nimero bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde. Amakuru